Ukanterene mwanya kwithira beshweria na tukanarua kitumito shwanite na mangrita twira ni mbigwo murithi wa ng'ombe sheria ubatere kwithira ukithithia nagwa gwe wi mwekuru ngugi ciaku wi mwekuru ndene ya nja yaku ni mbi ubatere kwithira thithia gutigira ati nja yaku ni gwita na mbere kwithira giukira gwatana nani twithe tukiarania na Margaret ntuko ya narua. Karibu sana Mangi. Ni bwega muno makena nontu bwa gunkaribisa ngucokeria mwathani nkatho nontu bwa kuona kanya gaka te kawaida imwathani ujukitie njara ya na atugirwa kiao na tuthithiri nyantu kwi njega inkuga ibwega igumpa ona yeyo Mangi yako ni gwita wate aja gwetu twendene ya uruku location beite tu sub location nkuriga village ni utumitaga na muno we nwijikene no twire wijikene muno na othiuruka ntere mwanya ringi kwiringi twa uchemeni na we Kiambu no thiurukite ntere na mwanya nuntu bwangu gimwe inene ere amiru bara baingi bijikene ayo amantu jorithi bwa ng'ombe sheria oni ndi murimi wa ng'ombe sheria na kinya ndi mwarimu wa kuritana kukurukira kuritanwa ndaritana oni gukura gwakwa mpendete ng'ombe ng'ombe ibiashara na rira ndendere ng'ombe muno indeigirwe kwendaga kuchwa muno kuvenja kumenya ng'ombe imbi na ne atayendaga so indonera opportunity imwe ndajukwa NGO imwe SNV from the Netherlands banjukia bambika training Eldoret kuntu gwitawa Mbaraka Farm Kipchoge Keino 2013 na ngikwa anda qualified ndene Kenya ni unithe onere umani ura wetite kuma Meru na te antu bothe withira mwekuru ura urithitie ng'ombe kana wa qualified nda qualified ndi mwekuru uria wa produce te area riringi ndene Meru ndiri union na beja bajokeria tare yakwa ndeja ndapikwa ndu umwe wa ekuru in fact ndari Meru ni nkaki te mwekuru kana mtungi mwekuru rieto mwekuru so ndaikirwe na ndeta kiumia kimwe na ndirathoma mantu ja ng'ombe ni ndejere kumenya mantu ja ng'ombe ja mengi sana nontu that time njau ciakwa iciakujaga muno na gukurukira gukwe ku ndendere kumenya kwa undetere papa siri nontu bwa kuthoma njau ikuja niki njau ikuja niki nontu ng'ombe nene kwina nya gukua lakini njau ni ciarawa duration ya 3 months ikithira yukua ni ntedisi ikithira njau igakua kwa uyu ndathomera muno na ndira qualify ndiraona certificate ndireja Meru ndirambiria kulima ng'ombe ndikulima ng'ombe iria nda produce ndaiteria riringi ndairia ndamenyekanire ndene Meru union inda qualified na inda visited ni antu ba nation ndiri nation na bareja kujukira rugono rwakwa rwa spread rwa mantu ja calf rearing mantu ja calf rearing tonto ng'ombe estingi sira turayenda nenda kama mantu ja feeding kurera bungi calf rearing orio kare akaja ugakuga kure bwega ingi ere wika ng'ombe ingi management na oni muchungu wa kuma Netherlands uranditanire ambirire ukono tena njau utena ng'ombe kwa ugento kiro bati kumenyera gwaku injau na muntu uro karage chirithagia njau akiendagia ainde njene nontu no ukirero mokethera ng'ombe ro kama ni kwire ukethero tena njau kwa utuga menyera njau ngurukie gintu kingi kionde kwa indetere ndathoma into bibi thatu na ndi mantu ja feeding nontu ndikugo twa mantu ja thatu feeding calving na management calf rearing yani kurera gaka njau ka chiaro kukarira na kukarira gaike ukiangina then management feeding ng'ombe ngina calf rearing ro karera ka njau then management ng'ombe una nde ya ng'ombe yu ina irara ikaraga ariku kimamo gia cio ngiriku ikama watia ikama wakire iramba watia eriere rero gukama management no twita management uciakirite atia nontu nyago akira kwa ng'ombe iku kwanza kuga uria ng'ombe gakara nontu ng'ombe no ta muntu na ndikire feeding tukambiria na mantu joreri
wa ng'ombe imbi murimi abatere kwithira tegera kintu kia mbere makena kira ndathomere ki ng'ombe ura twarera ng'ombe cietu muno kinya ithi ndakama igita riu ndakamaga ingwite kimba grace of God nuntu ng'ombe yendete kumenyerwa ura umenyaira kana kanintini na ng'ombe utumba kumirithia wi taunine kana ugita ukija ubati kwithirwa uria au ria ng'ombe ukuga feeding bati mbere me atwarera nuje kuri antu barera ng'ombe na mitindi nya thai makena nuje kuri antu barera ng'ombe na mikima nuje kuri antu barera ng'ombe na thara itetie kinyeguru nge yumite ya kurukithia na tuga thara wanda thara kwetha ukanda thara asini thara ta kaina utethio bubingi muno kira kithara kina utethio bubingi muno ki ng'ombe impempe ria mbere unde kwija ndanda mpempe ndandira ng'ombe mpempe ndandite munda John Suyeka cio kinya Meru Stage kana riro inya kaumeria ndejire otegerwa ngitema era mwe kuru olingo naramire ndu no ntanto baije mpempe ikuraua ikathandurwa geta kwendwa enkuniene mate cha umomo chakaya wa ng'ombe ije tubati kwa ng'ombe lakini tugo kalima kena mpempe ya ndawa ya kinyami na eu ibyo irio bya ng'ombe number 1 na irio bya ng'ombe te thara thara kiende gutethia na yunganitwe na gintu kingi kintu kina protein ubati umitema ya kinya tau kana ya gukinya au watera mundene juu thare uyethire ge ukinyaga au lakini according to the size ya muntu lakini tuge gakuruka ariko igakuruka au so au no thara yendo temerwa no miunganie na sweet potatoes vine marukwaci rukwaci ruru twinja ikwaci na tuga wanda rukwaci ro ng'ombe ukenja ikwaci nuntu enja ikwaci arukoma tukarugita kidogo ukethira wina silage eku empempe tustwaga silage empempe mbuga tukona eu no tugwita feeding ira njega buru kwina panicum nyakiumirite njeru indongi muno ina protein iri iguru sana nkurukia gintu kingi kionde kwina kikuyu grass nyakietu kinyanga na tukona yake eri otheri lakini eri improved intobi wabi kiramwe antu leo ndejera kumenya ng'ombe kuga ate na ng'ombe okamirero au itemenya kwania na ng'ombe okamirera rukiri kathauro gukundia kana chairo rukiri getete skuru ukamia balanced diet ikintu kira yani kina kila kitu itiananya na ndantu baraba inge ng'ombe baigawe kiania bakurukite ari akauga ng'ombe kemwendete muno ate kumenya ng'ombe eu imwirigaira yo ena eria mugo ng'ombe tiendete au nuntu tuga mathara maingi ng'ombe thire mami kende thithia eria eu no twita feeding njega na ng'ombe areko mama tuga ithirete na stress areko mama riu wa miara irio rukire tuga o feeding ng'ombe ciaku rukire ethira wamenyerie kweja rukire irukire tachia kwa rukire wamenyo kama ga 10 bara bakama ba thitha kenda sifindi imame ciekira maria ja uguciekira utuku bou imame kwakia nuntu ria ng'ombe kwayo kimithambaria throughout kenoga na ng'ombe ya noga wakaro kimirugarugaia wamikio kimiukairaia etitageria tuga ng'ombe yithire stress free kwa ora ng'ombe kama egita riraje nyiri no wiga kuthithiria eria na ng'ombe tugaga yathiria 8 hours mikame ikethire kuthithieria na nde kuri antu bauga iba kunoga akama ng'ombe egwiteria rita 30 amikama jairi ntuko ng'ombe uko michumbura na eria obati umikama 3 times atara mathaja nana araja kalira kinya ndo mikama makama jana no ikama ugekireria ali no o iro tukuga ko kumitanga ne nyirira rukiri mikire tuga o mikire ria kung'ana ari ng'ombe tuchieja ira iria ni ugoro na rote ria riri ritukwete rira ria te silage te rukwaci rura te tuchieja kwi wiri thaua ukajukia ni rodays
te iri antu barungama te bukugita moya muche na ndaugo bara bakwende u bakeja kunchamura iboko na kinyago yo tukwende kuma mitungo manyakinya na stros kinyago stros singi kugirwa bure o kaigwa muntu aikwira mangereti ara akwe kero lige korukirite undunge kirangore matija stro ni go sustain ng'ombe ete akwi utikie mitetha yake touga irundisha na rundisha rwa rutemingi ruti ovangiruni kana ruti kuri rukurukithia na ndi iruto rutemawa rugekwa ndo aega runyari bwega tukagura ukagura na womba kwando kaja kwithira wina munda bara bena minde minene ja bantu bagaiti andari kwaura tema rundisha rwaku kunja ura wina munda jo munene joromba kugera rundisha rwawe nagere kwaura rwakinya stage iria ekwenda gwita flowering kana ratuga irukura nateme rundisha rwawe akunja ethira ina store twakinya ki management cha ng'ombe ngakwira gitumi muntu abati kwithira ina store ikenda wagura akwie kung'ana thaira rwandi no tutaka rukandwa all season oike oeka uije wita na tuga ng'ombe goro nande rukirire umuntu rira kamire thakenda thakumi na ijiri themwe ndugwikinya bakama ijiri kinya cerukire gwakere gitare na muntu amenyo thiri ukama ire abatere gwikira bya kuria bya kung'ana ng'ombe tuga ikiro irio rukiriru na kwithira kwina ire kuga twina para njega yani para ni ana ng'ombe rijaira twithire kwina space ya kung'ana o ng'ombe ikiasi kiayo kiria bati kuria nuiji o ng'ombe kithimi kiria thimairo wakio for example mpempe sirinji mpempe ng'ombe bati kuria between 20 kilos to 25 kilos pandi kilo 20 pandi kuma au utumboka roki ugifindaga ng'ombe sirinji ikwithira kwina challenge ya kwa ng'ombe sirinji the undi kwina challenge tugaga wekira yaku ya kilo 25 according to the cow uri ng'anete more than 25 waeta mono ithate to 25 monka 20 tembiru wau ndaka ng'ombe gakethaga ikanini muno touga withire wina rukwachi rwaku wijedaru ukeja kwetha nuka ina kikuyu glass eja nakio uketha nuka na nepia etekoriete eteigwa na kwethara igwa nayo kindogo eja mix na sirinji eu twandaka ng'ombe area green non tukagita karia igaka ita placenta itena stress non to bang green area kiroro firu area karaga king green kirinto bia green kwau itugaga ng'ombe ere green ethira wina eu tuku nyaki ngeni kwina nyaki ngeni ejite ikwandwa yendonge muno irankwirire kinyayo ikira ng'ombe ku igafindi within 3 hours ng'ombe unirita yanyira ne nyoka mikira bingia eteria nyamirete rambi kwana ndi gukamage ngoge kuna ndi kweja omiukie thacia akinya cia ukama cia thamo gwanja ng'ombe ku yukire no nto mithambiria karuma gwite simamire yona ke kwa thambwa ita ng'ombe re menyereti yona ke kwa thambwa kwoma igatonya giete kimamira wathire ni ayo rukiri ukathambia ekamama muthenya no gakurukira una into bingo kuga ukiongaira wongera u itumba kumama muthenya wa mikama nonto ni nogi igachoka kumama kairi ithithieria ugoro weja omiukia ka ete tinda inyo miukia ikaigwa ke weja ndo yukie meneria ekwira ndita na ng'ombe ria ithithagieria ite sumbura ate theka wa maguru thacia kama cia kinya ya kuigwa kinando ite tonye omikame ng'ombe ra wona gicamurana ng'ombe wite nyiri
nonto ni urigara imbio ijito ine michwera kurigara imbio jete omira no te kyora minengera kuma mbuga kuma tairo migerere ibara bamenyerete to nankunia bakiretaira nankunia bakiretaira pengine neterera mugwanja yaga na ndio yite omikama no te kyora miaka iri ikyo ona cicumbura kyo no ndona ngombe cicumbura na ndi eu no twita feeding nyenjaga ya ngombe ukamifindi kwa uwa midambirie ruma ku mama ogoro iro tugere kwe ututhithagia hi iria riria gukunjwa ni kunjanerwa ni there na dust ni there na kitiri tiri arituma ngombe yaria igakora ukathugania ngombe kayajitwe ngombe gwitithera yajitwe ngombe eu industry eu kana kitiri kiu kiumire ki ujukagia molasses 1:2 lita imwe ya molasses lita igiri cia ruji ukajukia iu yeku ugatonyithia ekarita tiri ukajukia ugashoku ukagerera ngombe yeku wagerera ngombe yeku ka molasses kari gatethairagia ngombe ku digest na gitumi turumiria niki ugoro turumiria kende mitetheria kurumeni irira ngombe mamirire kurita biria tindete kuria muthanya ngombe me kuthaira au iteta kunaja muntu iruma gututira kwa hivyo twamea nonto tukuire mami igitari raja kende rumeni ya kurumeni kuga mathagumio ko ugoro utuku ngombe mama igekirwa kindogo tuga mikire te more than 1 kilo ya nuje ni umini mbuthu kwa tuga mikire 8 to 6 kilos ya kindogo tu ukumbatete kumera una ndi ngombe kwa ni mamire ngombe kuna ni mamire no na iro ka kama bakenda ukiri kairi kana bakumi kumera una ndi mbingi batarake ngombe kenda ntigira ate nkona bia watabi kumera to eu no to ta findi kumera kenda wona bia waja bibi I management ngombe nenda management chameka sana nenda gukarua nenda gutegerwa ngombe kuria balanced diet kuma ki balanced diet ini ari ko ngombe wirara ngombe kuko ngombe imwe ita makeno kethira kirinya ngombe tonya amejoka ameaga utemiona kwi gintu kingi twita science cha ngombe ukethera ngombe ina toronda toronda tu itutuma ngombe karea gwiteria na toronda tu itawane aria ko mama kana ntaka ni umbaira ngombe muno ikanichaura kwi mwakire jungi no management kwi mwakire jungi ugwakira ngombe gukatwika ngombe stress ira inayo kuma ara ngombe agatonya kenda ita ko mama kuma wali bubu bubati kwithira bwi 4 feet kuma ara kwija kenda yumboto gutonya turi aririe tonya kamame ke management kuma uraja aria gatonya no tukui ngombe indaja na ingi nkue muno ebati utonya kubati kwithira bwi 7 leu ngombe uyo komba kunganira kaire kauga koma na ndu bange bakwiritie bange baringira ngombe na maiga ukethira ngombe ingiria maiga arafu arakuimberi ngombe araimberi ebati ndira kuringiria ngombe mugongo eu no stress ingi nonto ngombe rira kurungama ete kona right tuga kwithira kwina weru a lot of water clean water kwithira kwina right kwithira kwina hewa na anto akuma na roofing ubati utonya kwa ngombe ukigwa kwina ruo ringi muno na ruru thongi muno na roji no bati gwitania ngombe no makena ugata roji kitani kiu kia ngombe wina nyonda ro ita nyomba ukanya roji ro lakini ugata nangi kwa gira ngiri arafu na nduka za ngombe kwi mutu jungi bekaira kenda ngombe tumaria kiongo na arekiria acha ukaja kwithira ngombe ni umire kironda
ng'ombe kironda kiu gigatuma igiteria bange bakauga ng'ombe injoka ina cio nuntu bore gucoka ariku ate kumenya mutu jojo yakirite otiro take time ategaona ng'ombe tonya ate na kuma ng'ombe tonya ate na yumara jata riria kura na ndiria kuthiurukio au igaikura ikura mugongo au igigituma ng'ombe kauma kironda au na ndikethira ina stress inyingi muno inyingi na ndikituga ng'ombe ithire aria ikumama ni aega aria gwaki igukwega kwi gintu twita walking area ki management kwi gintu twita walking area ni au ng'ombe kurira kuma au iraraga aria na kwija aria itagatonyithia kiongo eri iu no twita walking area kana aria ng'ombe yani tara tutembera aria ntu nyaka ni chenero tuona ntu bero apeane ni space na ni ng'ombe riria kuria ni bati kwa ingi space ng'ombe ijiri isibati ukurukanira imwe akirijaga kwini o yumite ndere na ingi yumite ndere cia kurukanira au ite kuringithania nuntu kuri antu baina ng'ombe igwikira ba ingi injuries ng'ombe igatikenge ya migwithia gitumi gutina webero na ndiko tugwa okinyiria au na kutugire kwithire kwi 13 kana 14 baba ingi bakana 9 kana 7 inyawe bongo bagwa kwinange muri mingi ndeteta kuonera ndethe akite na 6 okinyiria uti ng'ombe ngi umba kugio nonge mwaki kuwoko kwa uwe ngi gakarekiri uti exercise na nije ng'ombe cia tutena biani makena cia kumaria eu no tuga management management ingi very important nera ntu babati kumenyana ara muthikiria abati kuthikira buru na banthikire aburu imukamire mukamire jo ng'ombe antu baba ingi tutwikamaira twingwa lakini no bati kwithira wiki mukami oku ukamutega na ati akuthithia na ati akuthambia ng'ombe na ata ng'ombe kugwata runyonto nuntu ibo bakagwata ou bamite karonda runyonto no thingithia ng'ombe witenda okamwa mastitis ijo jatuma antu baba ingi bakaga ng'ombe kana tene ukethira muntu aikama ng'ombe nyonto ijiri ingi cia ingane nuntu ba mastitis na mastitis makena murimo jojo twa mastitis ntekumba kumenya na kimiro jogweta wate endo randitani no mastitis jotera ata wani ntobiere no re ogakwairia akwira mastitis ijananya neria kana muthetu kana gintu kingi akethira akwairitie iruko ko kuingana kwa runyonto kuingana kwa ng'ombe kwa runyonto iruko eria rekamatira kana ng'ombe gakamwa boe eria ri atigwa ndende weta leo ndiri eria ri rekamatira ndende okero eria ne kurite sawa na ng'ombe mastitis imiajetie uteu ko uti tinyonto etathiria imukami utekamire athiria eria atakameria athiria namba 2 nara mastitis yumaga na ntu abaingi batije tuga wakama ng'ombe ku ukareka ita kumama urio nuntu runyonto rutiraingana kakutho riria kamama aria nigukaina na karuko kana ng'ombe ingi yajitu mastitis ni kumamio yarikieriao igete mamio ijuke murimo jugo nuntu karunyonto gatama ko mikipu mbisi ariku kipara au kamera mikipu mbisi au igita kumama runyonto ruriruku kakutho kau gakuingana ko uti mpengeria ng'ombe kamera ingi mpengeria ilinga tena na kidaya uma nithira ina gintu kio entertain agipara ukareka gwagwikira irio kikurira nithira ina kwatha igutigererio mimiki mbisi iri au kidogo mbere ita itibati kuma kikamero ita kumama itara are kumama itibati kuthithio ikiaja kuthithio karunyonto kau komba gwita kakagia dust igatonyera au na guketha gutikirini tuga ko batere kwithambwa kwa ng'ombe gitumi kubati kuthora kugithamba yoka ng'ombe imono mastitis jau na itwendaga ng'ombe ithira i clean gitumi ng'ombe bati kwithira i clean iria iriendaga utheru muno iria ukejori kande amakena ukejoka ma iria ukari ka turi turi okwa gakurukira kana ugwe wakurukira au iria ritekunikiri iria nuntu boitiera iria attracta germs rireta germs cheja igatonyerie ne riu
ikio wira wa iria wa kama orio rikira mutungine na ugikunika orio kwou ikio gitumikwa na kwa ng'ombe kubati kuthira kutheri uria kumbikika nonto na ndo ero gukamira na kintu kingi anto batiji kitamba gechungereria apana kila kiangura ng'ombe ugeta Baraka Farm ugeta Baraka Farm na undatire nairo tumera service ng'ombe itumira serviette watumira serviette yo ugata lakini mbera antu banana antu batemba na serviette re katamba kale gutumira ki ng'ombe ng'ombe ku mitete tabida watumira kairo kiwiga kairo watumira ki ruse kana makena kiwiki ayo na kedra wina ng'ombe 10 itaza tutambe 10 no ntugaita mastite sikirira na katamba kale ureta kiingi ande wamba kuigwa muntu akuria kwagura tutunde ukagura etho ati ura etha no kumba wika ng'ombe 10 ura serviette na kamba ke tikaguta undispose othayu ute wangura tinda egera nayo ruse mbegera yo makena kana mukami ajokia gatamba apangusa konjara apangusa ayo ng'ombe ogatamba kale kwangura ko akori yere no kwa kwangura ko njara njara ciabe pengine ate kuthambitie njara iu nio ito management na ng'ombe ki management no bati ukinya kiyo ya gutega ng'ombe uyo kale akone gutega ina thina umenya ng'ombe ni ajitwe kana ina problem enda kumenya thina ingi ng'ombe egiteria nete rungami no ntutuga sigiteria cia rungama umenye thina ng'ombe wimbi ukathira utimanenjete ou kona bioja bi kwinenya amo kamera ri twagucia nyonto kana tukainya twathithie nyonto ra ng'ombe rutukuchaua unafinya hivi ko inyau ari wa inyau ruma chuma nonto iria riri ndi kintu kingi kera thoma ng'ombe cia jin mastitis kwe muntu wijaga akengiria ng'ombe akarikana natigira magita nyomba riko kurubara mubangolesi akethira nati akogia natigira ng'ombe kana tene na thaira ng'ombe tonyare aria icirire uni ingukamo ndi tayari gukamo na kwau ni rigisireria kuitaria omoni ciambirie kumira nande enikeria kiriere ukija ng'ombe ge gutureria arikane ndi na gatamba ete agacoe gatamba akija ng'ombe ngero thimu imakena twerwa muchongo athira tugeta na thimu kwa ng'ombe ugeta na thimu kwa ng'ombe ugeta kwararia business ya ng'ombe etienda o mix ethiri thimu thirania ndia no ni obisi mwanya ni obisi mwanya kwa ng'ombe ni obisi ingi itano witete kwa ng'ombe papasiri kuona ni atirere ni ataitindite ni iri kwite kuria ni iri kwajitwe ni iri kwina stress na ng'ombe si mama ikaminja ng'ombe ni mama anto abengi bauga ng'ombe te minja yende ni minja ya ke minja ya seconds minja ya 17 nini seconds imani kimetete gwatane nani makino matiri na turi amwe na Mangri Twariungo umenye nkuruki urithi bobwawe na ukwigwa ati kwina icunche bithatu emurithio ng'ombe cieria ubatere kwithira ugitegera uria urera ng'ombe ciaku aria ciethagiririe kara nora wethagira ukimenyera na nkuruki tujaona tu utumenyeira ate kimetete togeta na mbere kwithira ukigwa ja amwe na jangi ja maingi na nkuruki we mwekuru nkatha umenye ngugi yaku nio iriku Mubango jwa nkatha cietu ureterine Yetu Sacco. Yetu Sacco ni ezanaga utungata kirea biashara gukurukira